inkalakatha mina bazongifakazela kabangazi kangcono akusho ukuthi asibone ukuthi kwenzakalani umhlonipha lo muntu ukuthi kushona umngani wakhe noma kushone isihlobo sakhe uma kushona umfowabo noma kushona ingane yakhe avele athi hayi yini bafowethu uNkulunkulu ubesivumile okuhlonipha isikelemu leso usuku ubasted eyibolo eyisenza yonke usuke eyisebenza ngomunye ulayini uyabona ithi isizwe abenu noma ezwa ubaba ungani noma isetshenzwa abangani bengani noma isetshenzwa abazwelana naye kodwa noma yini ayikho inombolo edaleka ngifuna zingizwe lezi sebenza ngolayini abamhlophe nababomvu ayikho inombolo mfethu alizinyane lengwenya elithi madliwa zibubu ngampela mase siyacika enzini ushiyana usebenza kanjani ngoba khona omunye umuntu onabangani wena khona umuntu ongamqala ngokuthi hayi vela kunabafana kubo kanti kunabangani abasemva abangafuni lutho ngaye omunye uthi hayi vela uzalwa yena hayi ngingakuxhaphaza nje lokho kanti baba unelinye iqembu umuntu awusabi yena eziphesini ke babona abantu beyabe bezenza ibona nje iqumbini ezingathi shoes goloza yonke indawo umuntu usabi yena eziphesini usaba team esemva kwakhe uyabona mina bengithi fokofo angithi fokofo ngoba ngithi mina as umuntu oyi-1 ngisigora esihlula umuntu emhlabeni ngithi fokofo ngoba ngazi amandla enginawo ngazi level engikuyona ukuthi le level engikuyona ngikwazi ukubona yonke into le level engikuyona ayingivumeli ukuthi ngibe uvansi kodwa yani eyokusiza level so mangabe ngita fokofo ngoba ngithembe ipower engihamba nayo ukuthi I am untouchable mangithi fokofo ngithembe iteam engihamba nayo mangithi fokofo ngithemba uNkulunkulu engihamba nayo mangithi fokofo ngithemba idlozi engihamba nayo mangithi fokofo angiyithembile mina as person ngithemba uNkulunkulu engihamba nayo lo uNkulunkulu engihamba naye akafuni ngihlukumeze abanye